Oi rempuk FBR hidup kurang ajar dihajar Jabodetabek kita rebut. Remaja Masjid Darussalam, jangan lupa like, share, dan subscribe channel FBR TV Official Channel. Semoga semakin sukses dan jaya. Dalam kesempatan kali ini, sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan jazaa wa jazakumullah ahsanal jazaa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala wa ni'mal nasir ya Allah. Allahumma salli ala Yanur wa ala Yatwasi sallallahu ta'ala min al-aminin. Biru. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya